Prijateljski odnosi između naroda Grčke i Srbije su odigrali značajnu ulogu u bilateralnim odnosima ove dve zemlje. Naročito je to primetno u modernoj istoriji. Da bismo shvatili jačinu grčko-srpskog prijateljstva, ne moramo da se vraćamo daleko u prošlost. Dovoljno je samo da pomenemo da su u toku NATO bombardovanja nekadašnje Jugoslavije 1999. godine zabeležene najveće demonstracije u prestonici Grčke. Čuveni grčki pevač Jorgos Galaras je baš u tom periodu održao koncert u centru srpske prestonice kao znak podrške bratskom srpskom narodu. Pripadnik Mornarice Republike Grčke, gospodin Marinis Ricudis, ostaje upamćen kao heroj u srpskom narodu, jer je odbio da brod Temistokle koristi za napad na bratski srpski narod. Ni dan danas on nije zažalio zbog te odluke, iako je razžalovan iz Mornarice i bio osuđen na zatvorsku kaznu. Organizatori ovog koncerta nisu zaboravili na herojski čin gospodina Ricudisa. Kako on nije bio u prilici da uveliče ovaj koncert, preko gospodina Jorgosa Matakurisa, pripadnika obalske straže Republike Grčke, gospodin Ricudis poslao je pismo u kome je naveo: Poštovani predsjedniče opštine Crveni krst, gospodine profesore doktore Milutinoviću, poštovana gospođo Madić, drage dame i gospodo, vaš poziv na koncert Grčko-srpskog prijateljstva koji će biti održan u Nišu 14. oktobra 2019. godine je za mene posebna čast. Ali, nažalost, zbog svojih profesionalnih i drugih obaveza neću moći da prisustvujem tom koncertu. Zahvaljujem vam se od srca i šaljem tople pozdrave svima vama uz neizmernu ljubav prema bratskom srpskom narodu. U Atini 10. oktobra 2019. godine. Gospodine Vladiko Arsenije, poštovana predsjednice Gadina Hana, poštovani predsjedniče Gradskog odbora Srpske napredne stranke, poštovani prijatelji prijateljstva grčko-srpskog, poštovani sugrađani, želim vam dobro zdravlje i posebno zadovoljstvo mi je da ispred gradske opštine Crveni krst vas pozdravim. Danas je bilo, možemo da kažemo komotno, da ovom prilikom upriličili smo jednu muzičku svečanost kako bi ojačali naše srpsko-grčko prijateljstvo i želim da svima vama bude dobro zdravlje i imate uspeha u radu.